wa sabiqulina ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin mitin. Khususan alifatul kitab Syekh Zaldin Al-Mahli wa Jalal Syuti wa syahina wa baina ummatina. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sana. Sana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Ila an qala wa qulna bitu. Soalnya qulna bitu. Ila angkala qulna ngucap sawa kita. Ihbitu tumuruna sapa sira kabeh. Ai Adam wa dzurriyyatuhu. Adam wa Sayyidah Hawa wa dzurriyyatuhima. Minha saking jannah, minal jannah tegese saking surga. Jami'an halis kabehane. Jami'an ya halis kabehane. Karrarahu mulambalini sapa Allahu ing lafat liyuktafa supaya den atofi apa alaihi ing atase lafat wa imma fihi iku ing dalem fa imma fihi iku ing dalem fa imma idghamu nuni inna utawi idghami nuni lafat inna asyartiyah kang bangsa syarat fima ing dalem ma azzaidati kang tambahan. Berarti fa imma itu asalnya fa in ma kemudian diidghamkan menjadi fa imma. Ma-nya zaidah tidak ada maknanya. Apa faedahnya? Li takkidil makna. Fa imma ya'tiyannakum mongko lamun nekani temenkum ing sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pitutuh kitabun tegese kitab wa rasulan rasul paman mongko utawi sapane wong tabi'a kang anut sapa man hudaya ing pitutuh ingsun fa amana nuli iman sapa man bi kelawan ingsun wa amilalan ngamal soman bi taati kelawan taat ingsun fala khaufun mongko ora ana rasa wedi iku maujud alaihim ing atase man walahum lan ora utawi man iku yahzanuna susah sapa man fil akhirati ing dalam akhirah bi ayat hulu kelawan yen to manjing sapa man al jannata ing swarga. Kemudian sudah dipeseni
Nabi Adam sama anak turunnya dipeseni. Nanti kalau datang Rasul membawa kitabnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti hidayahku maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak ada rasa takut, khawatir, bingung, sedih nanti di akhirat. Dengan apa? Dengan masuk surga. Itu sudah nas dari Allah. Jadi real permainan yang ada di dunia ini. Realnya atau garis apa ya? Peraturan mainnya lah di dunia itu. Kalau sudah datang apa jenis kitab dan rasulnya maka harus ikut. Kalau ikut maka nanti dia tidak ada rasa khawatir, rasa susah nanti di akhir. Gimana kalau nggak datang hudaya? Kan ada orang yang nggak pernah dengar kedatangan Nabi atau kitab, maka tidak masuk ini. Masuk ashabul fatrah. Mereka tidak akan masuk neraka. Karena memang nggak pernah dengar. Walaupun tidak pernah salat, walaupun tidak beriman kepada Allah. Walladzina lan utawi pira-pira wong kafaru kang kafir sapa alladzina wa kadzabulan dustaaken sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita kutubina tegese pira-pira kitab kita ulaika ya alladzina iku ashabun nari pira-pira penduduk neraka hum utawi alladzina fiha ing dalam annar iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng makitsuna tegese wong kang jumeneng abadan ing dalam selawase layaf nuna ora bakal rusak sapa alladzina walayah rujuna lan ora ono lan ora bakal metu sapa alladzina. Kalau orangnya mendustakan apa yang ada di kitab, keterangan-keterangan yang ada di Quran dan kitab-kitab Allah yang diturunkan, maka mereka akan menjadi penduduk neraka selamanya di dalam neraka. Itu realnya. Baik orangnya seperti malaikat baiknya, saking baiknya, suka menolong, suka memberi, tetap mereka nanti di akhirat tetap neraka selamanya. Apakah, ini pertanyaan, amal mereka ketika baik itu tidak dapat balasan sama sekali? Ini kan sering lampu. Kata ulama, orang kafir yang melakukan amal yang tidak butuh niat dalamnya. Sholat kan butuh niat. Coba sedekah itu gak butuh niat. Nah, amal-amal yang seperti itu maka dia pun juga mendapat balasan dari Allah. Bentuknya seperti apa? Tahfiful adab finnar. Cuma peringanan siksaan di neraka. Mon keluar tak mungkin. Keng diringankan. Ada juga peringanannya nanti ketika nazak di dunia. Ketika nazak matinya cepet. Gak berhari-hari. Ya balasan di dunia.
Ya Bani Adam ya Bani Israel pira-pira anake Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub, julukannya Nabi Yakub. Itu Israel itu bahasa Ibrani. Maknanya Safiyullah. Apa Safiyullah? Kekasih Allah. Auladu Yakub, tegese pira-pira anak Yakub. Nabi Yakub ini keren ya. Beliau punya bapak namanya Ishak jadi nabi. Beliau punya mbah namanya Ibrahim jadi nabi. Yang lebih keren Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya bapak Yakub. Yakub punya bapak Ishak. Ishak punya wajah Ibrahim. Di bapak, mbah, sama buyutnya Nabi semua. Yang dinamakan Bani Israel adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Lah Yahudi itu adalah sebutan bagi anak turunnya, putranya Nabi Yakub namanya Yahuda. Mereka anak-anak turunnya sebutannya Yahudi. Yang track recordnya memang tukang membangkang. Tukang membangkang, apalagi membunuh nabinya. Lek gak podo nabi ini pateni. Gak sama. Udkuru nyebuta sapa sira kabeh atau elinga sapa sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun allati kang an'am tukang awe nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ai ala abaikum tegese ing atase pira-pira bapak sira kabeh min injai bayan saking dadi slamete bayane saking dadi slamet min Fir'aun saking Fir'aun. Ini nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salah satunya selamat dari Fir'aun. Wal falqil bahri lan pisae segara. Wa tadlilil ghamami lan oleh mayonine mendung. Wa ghairi dalika lan seliyane mengkono-mengkono matkur. Bi antas kuruha kelawan yen to syukur sapa sira kabeh ha ing nikmat bi taati kelawan nikmat ingsun. Bi taati kelawan taat ingsun. Wa aufulan nglaksana wa aufulan nglaksanono sapa sira kabeh bi ahdi kelawan janji ingsun alladzi tegese janji ahatuhu kang janji sapa ingsun hu ing alladzi ilaikum maring sira kabeh minal imani bayane saking iman
bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Ufi mongko nglakoni sapa ingsun, nglaksanaken sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji sira kabeh. Alladzi kang ahadtu kang janji sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh minasawabi bayane saking piwales alaihi ing atase alladzi biduhulil jannati kelawan manjing surga. Jadi Bani Israel itu sudah mulai zaman dulu memang sudah tercantum kabar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik dari Israel Taurat dan juga Injil. Dan mereka pun juga siap untuk melaksanakan apa yang dikabarkan untuk iman kepada Rasulullah SAW. Tapi nyatanya mereka sudah siap-siap. Sebelum datangnya Rasulullah siap-siap mencari siapa sih ini. Kalau bisa nurut kepada kita, kita ikuti. Tapi kalau nggak nurut tak bunuh. Siapa nih Yahudi? Siapa sing Muhammad sing yang mau diturunkan siapa? Oh siap. Lek teko kok iso nurut ke kita, mau kita, maka kita ikuti. Tapi lek kok nggak mau nurut ke kita, ya kita bunuh. Siap. Wa iyaya lan ingsun, wa iyaya lan ingsun. Farhabuni. Mongko wedya sapa sira kabeh ni ingsun. Khafuni tegese wedya sira kabeh ni ingsun fi tarkil wafai ing dalam ninggal ngelakoni bihi kelawan janji duna gairi tutuk selane ingsun ora selane ingsun. Wa aminulan imano sapa sira kabeh bima kelawan perkara anzaltu kang nurunaken sapa ingsun minal Qur'ani bayan sangi Qur'an musaddiqan hale benderaken lima maring perkara ma'akum ing dalam sertane sira kabeh minat Taurat bayan sanging Taurat bimuafaqatihi kelawan oleh nyocokine Qur'an lagu maring Taurat fit tauhidi ing dalam tauhid wan nubuwati lan kenabian. Wala takunu lan ora ono lan ojo ono sapa sira kabeh awala kafirin wong kang ngawiti kawitane wong kang kafir bihi kelawan Quran min ahlil kitab bayan saking ahli kitab li anna khalfakum krana setuhune wong burine sira kabeh atau penerus sira kabeh iku tabaun anut laku maring sira kabeh fa ismuhum mongko utawi dusane khalaf iku alaikum ing atas sira kabeh. Dan juga perintah Allah kepada orang Bani Israel suruh mengimani kalau seandainya Quran sudah datang. Kemudian apa ciri-cirinya Quran? Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian semua, yaitu kitab Taurat. Jadi cirinya Quran itu selalu menguatkan Taurat, Injil, dan Zabur, kitab-kitab sebelumnya. Bukan datang untuk membuat syariat baru atau agama baru, tapi cuma menguatkan yang dulu. Dan jangan jadi orang yang barisan pertama untuk mengingkari tentang Quran. Nyatanya sekarang barisan pertama. Kalau di Nasrani itu
yang dianggap anaknya Tuhan itu nggak bisa. Kalau Yahudi ada Nabi Uzair namanya. Uzair. Nabi Uzair itu dianggap ibnullah juga. Kemudian pengikutnya jadi abnaullah, anak-anaknya. Sama saja. Wala tastarulan ocok tuku sapa sira kabeh tastabdilu tegese amrih ganti sapa sira kabeh bi ayati kelawan ayat-ayat ingsun allati kang fi kitabikum ing dalam kitab sira kabeh minati Muhammadin saking sifate Nabi Muhammad tamanan ing rega kalilan kang sithik iwadan tegese gantian yasiran kang sithik minat dunya saking dunya bayane saking dunya aila taktumuha tegese ojo nyingitaken sapa sira kabeh ha ing ayat khaufa fawatima krana kawatir epote perkara ilange perkara tak hudunahu kang ngalap sapa sira kabeh hu ing ma min saflatikum saking wong asore sira kabeh. Jadi mereka khawatir gini loh. Kalau seandainya ya Nabi Muhammad itu di branding jadi nabi mereka penutup, takutnya mereka kalah pamor. Kan mestinya Bani Israel akan di bawahnya orang Arab. Artinya di bawahnya Nabi Muhammad. Jadi akhirnya yang mana mereka brandingnya adalah kaum unggul yang punya